Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza. Nahe makuru agezweho none ku itariki ya 4 z'ukwa mbere kwa 2025. Kugemurira abarwayi ku bitaro mu Rwanda bishobora gukurwaho. Naho Minisiteri y'Ubuzima iravuga ko malaria irimo kwiyongera mu Rwanda. Uburundi bwabwiye u Rwanda ko rutarebwa n'imikoranire yabwo na FDLR. M23 yemeje ko yafashe Katare yagenzurwaga na FDLR. Ni mu gihe mu gihugu cy'Ubushinwa hadutse icyorezo cyandura cyane kurusha COVID-19. Abasirikare ba Isiraheli bo bakomeje kwiyahura ku rwego rutigeze rubaho mu myaka 13 ishize. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Baikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri polisi y'u Rwanda yashimye abatora Rwanda uko bitwaye mu bihe by'iminsi mikuru y'impera z'umwaka wa 2024 no gutangira 2025 ibasaba gukomeza ingamba zo gusigasira umutekano kugira ngo nawo uzarangire neza. Ni nyuma yuko mu gihe cyo kwinjira mu minsi mikuru polisi y'u Rwanda yari yatanze ubutumwa busaba buri wese kurangwa n'imyitwarire y'imakazi tuze n'umudendezo rusange birinda ibyaha n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko ingamba zashyizweho n'urwego zigamije guhangana n'ibihungabanya umutekano n'ubufatanye n'abaturage byagize uruhare runini mu gutuma ibihe bisoza umwaka bigenda neza. Ati mu mwaka wa 2024 umutekano wagenze neza muri rusange no mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka by'umwihariko. Ibikorwa byari biteganyijwe birimo ibitaramo, imyidagaduro n'amateraniro hirya no hino mu gihugu bikorwa mu ituze n'umutekano. Mu mwaka dusoje hari ibyaha byagiye bigaragara kurusha ibindi nk'ubujura bw'insinga z'amashanyarazi cyane mu ntara y'Amajyepfo no mu burasirazuba ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali, ubujura bw'amatungo n'ubucukuzi bw'amabuye butemewe aho bamwe babigaragayemo bagiye bafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 kugeza ku bunani no kuvuga itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 mu gihugu hose abantu 38 bafatiwe mu bikorwa by'urugomo birimo gukubita no gukomeretsa biturutse ku businzi bukabije hirya no hino mu gihugu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yasabye abaturage gukomeza kugira uruhare mu kwicungira umutekano kugira ngo n'ibyuho byagiye bigaragara bibashe kuburizwamo no gutanga amakuru kugira ngo uyu mwaka uzarangire neza kurusha. Muri ibi abanyeshuri bari gusubira ku masomo, ACP Rutikanga yibukije abashoferi, abayobozi b'amashuri n'ababyeyi ko bigomba gukorwa neza hubahirizwa gahunda yashyizweho kugira ngo hatazagira ubura imodoka ngo hagira abarara muri stade cyangwa ngo bajye gucumbikirwa ihirindwa n'ibindi byaho byo kubahohotera no guca mu zindi nzira, bakazirikana ko ubuzima bwabo buri imbere bushingiye ku myigire yabo. Agaruka ku mutekano mu muhanda, ACP Rutikanga yavuze ko wari wifashe neza, yibutsa abakoresha umuhanda gukomerezaho kwirinda umuvuduko. Yibukije ko abagenzi bafite uruhare rukomeye mu kubuza abo batwaye kwirinda kugendera ku muvuduko mwinshi n'andi makosa yose yatuma habaho impanuka ikababuza ubuzima cyangwa ikabakomeretsa, yihanganisha n'imiryango y'ababuriye ababo mu mpanuka. Tukivuga ku mutekano, drone zigiye kujya zigenzura ibyaha bikorerwa mu muhanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko muri uyu mwaka wa 2025 igiye gutangira gukoresha utudege duto tutagira abapilote tuzwi nka drone mu kugenzura umutekano, ibyaha n'amakosa yo mu muhanda. Mu gihe byari bisanzwe bimenyerewe ko hakoreshwa kamera zo mu muhanda mu gucunga no kugenzura amakosa akorerwa mu muhanda, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko umwaka wa 2025 hagiye kujya hakoreshwa ikoranabuhanga cyane kugira ngo hatahurwe amakosa akorerwa mu muhanda. Ati umwaka wa 2025 turashaka gukoresha ikoranabuhanga cyane kurusha ikindi kugira ngo abantu bumva ko duhana turengera cyangwa duhisha kamera. Turatekereza no gukoresha drone, utudege tutagira abapilote kwaho bishoboka igomba kugicunga umutekano mu muhanda kugira ngo dukurikirane ibikorwa ibyo ari byo byose bifitanye isano n'umuvuduko ndetse n'andi makosa. Mu gihe utudege tutagira abapilote twatangira gukoreshwa mu muhanda mu Rwanda, hazaba ari gatatu muri Afurika zizaba ziri gukoreshwa nyuma ya Afurika y'Epfo na Ghana. Iri koranabuhanga rya drone rije ryongera kuri za kamera zo ku mihanda zatangiye gushyirwaho mu mpera za 2019. Izi kamera zo mu mihanda zizwi nka Sofia ahenshi usanga zishyirwaho imodoka itemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 ku isaha cyangwa kilometero 80 ku isaha hamwe na hamwe. Drone kandi ziriyongera no kurindi koranabuhanga rya Speed Governor ryashyizwe mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, rikaba ryaratangiye gukoreshwa mu Rwanda mu 2016. Mu yandi makuru, kugemurira abarwayi mu Rwanda ku bitaro bishobora gukurwaho. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangajwe iri gukora inyigo yo guca burundu uburyo bwo kugemurira abarwayi bari ku bitaro ibiribwa bikuwe hanze yabyo kuko bituma hari abagaburirwa bitujuje ubuziranenge. Byagarutsweho ubwo hatahwaga igikoni kigezweho cy'ibitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK cyubatswe ku bufatanye n'umuryango Solid Africa. Ni igikoni gifite ubushobozi bwo gutekeramo ibiryo bihagije abantu 8,000 buri munsi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima Iyakaremye Zashe yavuze ko u Rwanda rufite intego yo kubaka ibikoni mu bitaro byose hagamijwe ko abarwayi, abarwaza n'abandi bagana ibitaro babona ibiribwa byujuje ubuziranenge. Ati ubu tugiye gufata umwaka umwe mu cyo twakwita nk'igerageza tureba uko bizagenda, indi myaka nk'ibiri cyangwa 3 nitubona bigenda neza nta mbogamizi twahuye nazo cyangwa izo twabonye twabashije kuzibonera igisubizo, tuzahitamo kwihutisha kugira igikoni kuri buri bitaro. Ibyo kurya bihategurirwa bizagera ku bitaro byose dufite mu Rwanda, noneho kugemura bihagarare. Iyakaremye yasobanuye ko ari urugendo rwatangiyeho Leta y'u Rwanda iri kubifashwamo n'uwo muryango witwa Solid Africa usanzwe utanga ibiribwa kwa muganga.
Uretse CHUK, Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko hari n'ibindi bikoni bigezweho byo gutekerwamo ibigaburirwa abarwayi, abarwaza n'abandi bakora kwa muganga ku bitaro bya Nyamata mu Bugesera ndetse no ku bya Remera Rukoma ku Kamonyi, byombi bizatahwa muri uyu mwaka. Ibyo kandi ngo biri kujyana na gahunda yo kwigisha abantu guhindura imyumvire kugira ngo bajye bagura ibiribwa byatekewe muri ibyo bikoni kuko bitegura amafunguro yujuje ubuziranenge kandi adahenze. Uwo mushinga wo kubaka ibikoni bigezweho ku bitaro biteganyijwe kuzagera mu bitaro 47 by'uturere tw'igihugu. Dukomereje ku yandi makuru arebana n'ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yavuze ko malaria irimo kwiyongera. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yavuze ko indwara ya malaria ikomeje kwiyongera kubera ko imibu yitera ikomeje kwiyongera, kugira ubudahangarwa ku miti no kubiruma abantu bataragera mu nzu iteye umuti. Iyi minisiteri yasabye abaturage gukuraho ibidendezi, ibihuru n'ibindi byose bishobora gutuma imibu itera malaria ihororokera. Mu butumwa bwo kwirinda malaria, Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko hari uturere tugaragaza ko imibu ikomeje kuhororokera cyane bityo iyo ndwara ikibasira benshi. Yagize ati malaria hari uturere tumaze iminsi tubona ko yiyongereye, harimo akarere ka Gasabo, Kicukiro, Bugesera, Gisagara, Nyamagabe mu mezi ashize yagiye izamuka. Yasobanuye ko mu igenzura bakoze basanze ko kubera kwirukana imibu mu nzu byatumye ihindura imyitwarire. Ati twamaze igihe kinini tuyirukana mu nzu ndetse n'abantu bamenya kurara mu nzitiramibu. Iyo bikozwe igihe kinini rero imibu itangira guhindura imyitwarire, ubisigaye iruma abantu hakiri kare mbere yuko bajya muri izo nzu. Minisitiri w'Ubuzima kandi yongeye gushishikariza byimazeyo abantu bose kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti, gukuraho ibintu byose byaho imibu yororokera birimo ibihuru, ibidendezi by'amazi ndetse n'ahandi. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko malaria igira ibimenyetso birimo kugira umuriro mwinshi, kubabara mu ngingo, kubabara umutwe, akaziramo no gucibwamo. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko mu minsi 3 umuntu uyirwaye ntayivuze ishobora kumuzahaza bikaba byamuviramo no gupfa. Mu myaka irenga 20 ishize u Rwanda rwageze ku ntambwe ishimishije cyane mu kurwanya indwara ya malaria, aho bigaragarira ahanini mu igabanyuka rifatika ry'abayandura ndetse n'abicwa n'iyi ndwara, ikibera inzitizi ikomeye iterambere ry'ibihugu byinshi byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Imibare itangazwa n'ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS yerekana ko abarwayi ba malaria ku isi bavuye kuri 232 mu 2019 bagera kuri 247 mu 2021 ndetse n'impfu zigera ku 619 zivuye ku 400. Nubwo iyi mibare yiyongereye ku rwego mpuzamahanga, mu Rwanda aho yagiye igabanuka, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka irenga 6 ishize ingamba zo kurwanya no kwirinda malaria zishyizweho na leta n'abafatanyabikorwa bayo zatumye igabanyuka ku kigero kiri hafi ya 90%. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko abarwayi ba malaria bavuye kuri 4,800,000 mu 2016 bagera ku 998 mu 2022. Naho amafaranga yoherejwe n'abanyarwanda baba mu mahanga yarenze miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda mu 2024. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko amafaranga yoherejwe mu gihugu n'abanyarwanda batuye mu mahanga mu 2024 yageze kuri miliyoni 505 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari zisaga 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ambasaderi Nduhungirehe yabivuze ubwo yakiraga abanyarwanda bo mu mahanga bamaze iminsi mu Rwanda mu bikorwa binyuranye birimo no kwizihiza ibiruhuko by'iminsi mikuru. Ayo mafaranga yitwa remittances yohererezwa inshuti n'abavandimwe mu kubashyigikira cyangwa hagamijwe kugira ibikorwa ababa mu mahanga bakora mu gihugu. By'umwihariko hari ababikora bagamije kwishimana n'ababo cyane cyane mu minsi mikuru. Ayo mafaranga agira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu nk'uko bishimangirwa n'impuguke mu by'ubukungu, cyane ko akoreshwa mu bikorwa bihindura imibereho y'imiryango yabo, abaturanyi n'igihugu muri rusange. Imibare ya Banki y'Isi igaragaza impinduka zabaye ku mafaranga yoherezwa mu Rwanda n'abanyarwanda bo mu mahanga guhera mu 1980 ubwo hoherezwaga miliyoni zisaga 3 z'amadolari y'Amerika. Mu 2014 amafaranga yari amaze kurenga miliyoni 128 z'amadolari, naho mu 2018 yarageze kuri miliyoni 208 z'amadolari y'Amerika. Mu 2021 ayo mafaranga yarageze kuri miliyoni 296 z'amadolari, mu mwaka wakurikiye yagera kuri miliyoni 377, mu gihe mu 2023 ubwo yageze kuri miliyoni 469 z'amadolari y'Amerika. Tukivuga ku mafaranga rero, impuzandengo y'umushahara w'abakozi mu Rwanda yageze ku 68 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza ko mu mwaka wa 2023 impuzandengo y'umushahara w'abakozi mu Rwanda yageze ku 68 n'amafaranga 481 ku kwezi. Ni imibare yatangajwe muri raporo ngarukamwaka y'ibarurishamibare mu Rwanda, Rwanda Statistical Yearbook, iherekeza umwaka wa 2024. Iyi raporo igaragaza ko impuzandengo y'umushahara w'abakozi mu Rwanda yiyongereye ugereranyije no mu myaka yabanje, kuko mu 2021 yari 54 by'amafaranga y'u Rwanda, 2022 agera ku 58 by'amafaranga y'u Rwanda. Abakora mu rwego rw'ubuhinzi nibo bahembwa imishahara mike muri rusange, uko impuzandengo y'umushahara wabo ku kwezi ari 28. Cyakora bigaragara ko mu myaka ine ishize wagiye wiyongera, kuko mu 2022
2019 wari ku bihumbi 20. Impuzandengo y'umushahara w'abakorera mu nganda yageze ku bihumbi 88 ivuye ku bihumbi 75 mu 2022, ku bakorera mu rwego rwa serivisi ho iva ku bihumbi 122 mu 2022 igera ku bihumbi 130 mu 2023. Iyi raporo igaragaza ko abakorera mu rwego rwa serivisi ari bo bahembwa amafaranga menshi kandi mu myaka 5 ishize umushahara wabo ukomeje kwiyongera. Mu 2019 impuzandengo yari ku bihumbi 103 igera ku bihumbi 104 mu 2020 igera ku bihumbi 114 by'amafaranga y'u Rwanda mu 2021. Bigaragara ko mu baturage b'u Rwanda barenze miliyoni 13 abagera kuri 59% bari ku isoko ry'umurimo mu gihugu, habarirwamo abafite akazi n'abashomeri biteguye gukora. Urwego rw'ubuhinzi ni rwo rufite abakozi benshi kuko bageze kuri 43.4%, rugakurikirwa n'urwa serivisi rufite 39.8%, mu gihe urw'inganda rufite 16.7%. Icyakora muri rusange igipimo cy'abakora imirimo itazwi mu 2023 cyari hejuru kuko cyageze kuri 90.7%, nubwo cyagabanutse ugereranyije na 91.7% cyariho mu 2022. Mu kanya aya makuru turakomereza hanze y'u Rwanda tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Uburundi bwabwiye u Rwanda ko rutarebwa n'imikoranire yabwo na FDLR. Leta y'u Burundi biciye muri Reverien Ndikuriyo usanzwe ari umunyamabanga w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi yatangaje ko u Rwanda rudakwiye kugaragaza impungenge zo kuba yabikorana n'umutwe FDLR ngo kuko nta burenganzira rufite bwo kwivanga mu bibazo bya Kongo. Ndikuriyo yabitangaje ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu ntara ya Makamba kuri uyu wa gatanu. Leta y'u Rwanda imaze igihe igaragaza impungenge zo kuba ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zifatanye n'inyeshyamba zo mu mutwe FDLR mu kurwanya M23. U Rwanda rufata imikoranire ziriya mpande uko ari 3 nk'ikibazo ku mutekano warwo, binajyanye no kuba Perezida Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bareruye ko bashyigikiye umugambi wa FDLR wo gutera u Rwanda mbere yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ndikuriyo ubwo yasabwaga kugira icyo avuga ku mpungenge u Rwanda rugaragaza zo kuba u Burundi bukorana na FDLR igizwe n'abiganjemo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, yavuze ko nta burenganzira rufite bwo kwivanga mu bibera muri Kongo. Ati none u Rwanda ibya Kongo rubyinjiramo rute? Kongo n'u Burundi dufitanye umubano wo gufashanya mu bya gisirikare, none u Rwanda rubijyamo gute? Mbese iyo mitwe bashinja jenoside hashize imyaka 30 abasirikare b'u Rwanda bajya muri Kongo kuyirwanya, niba batarayimaze ni nk'ako kajagari nyine baba bateza. Biriya ni ibintu bitwaza, ukomeza wiriza nta kwiriza. Kubera rero abarundi bafite umubano mwiza n'abanyekongo bari gufashanya, none umuntu ntafasha undi, none birababaje. Wababara kubera iki? Ku igihugu cyabo gifite umupaka, ibyo hakurya babishinzwe iki? Cyangwa bariyo? Ndikuriyo yavuze ko mbere ya 2015 u Rwanda n'u Burundi bari babanye neza, ariko Kigali ikora amakosa yo gufasha ndetse no guhicumba bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Yavuze ko Burundi nyuma yo gufunga imipaka yabwo n'u Rwanda budateze kongera kuyifungura keretse ikibazo cyabari abantu barimo abasirikare kibanje gukemuka. Tukiri mu Burundi, CNDD-FDD yatangaje ko Bunyoni atari kamara ku bukungu bw'u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi Reverien Ndikuriyo yatangaje ko gufunga General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe ntacyo byahindura ku bukungu bw'igihugu bukomeje guhungabana. Ndikuriyo yabajijwe n'abanyamakuru ati bigaragaye ko Alain Guillaume Bunyoni ababariwe byagira icyo bifasha mu kuzahura ubukungu, bikanagaragara ko yakwemera guca bugufi akemera kubaha inzego zimukuriye, ese ishyaka CNDD-FDD ryasaba ko ahabwa imbabazi? Ndikuriyo yasubije umunyamakuru ko ntacyo Bunyoni yari afite cyahungabanya ubukungu bw'u Burundi kandi ngo aramutse apfuye igihugu cyabo cyakomeza kubaho. Agaragaza ko nta muntu ukwiye kwibaza niba yababarirwa akarekurwa. Ati none Bunyoni si umuntu, yari afite iki cyahungabanya ubukungu? None ko ari umuntu apfuye, umuntu uvuze ko ari we bishingiraho apfuye imperuka yaza ku isi, ntihagire uvuga ngo arekurwe. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yahishuye ko Bunyoni yakoze ikosa rikomeye ryo kuvugira abanyamuryango ishyaka ryabaga ryafatiye ibihano. Ati ikosa rya mbere yakoze mu ishyaka no gushaka kuvugira abo twahannye. Abantu bo mu rugo iwe twarabahannye kubera ko batakurikije intumbero y'ishyaka. Tubahannye ashaka kubavugira, bashoza n'urubanza barugeza ku buyobozi bukuru. Ndikuriyo yatangaje ko yaburiye Bunyoni ko uru rubanza ni rusuzumwa bikagaragara ko abo yavugiye bakoze amakosa, ibihano bafatiwe bizavanwa ku mwaka umwe bigezwe ku myaka 5. Gucyo gihe Bunyoni yasubije Ndikuriyo ko aba bantu barengana, ageze ikibazo cyabo kuri Perezida Ndayishimiye usanzwe ari n'umuyobozi mukuru wa CNDD-FDD ngo abagira abantu bakuru bama imbere. Yashimangiye ko Bunyoni atari kamara ku bukungu bw'u Burundi. Ati sha niba amaboko abiri ariyo yahinga u Burundi bwose, dufite miliyoni hafi 30 z'amaboko. Nta muntu umwe, nta bantu babiri wavuga ngo batariho napfa. Amaboko abiri ntiyasumba miliyoni 30.
General de Police Alain Guillaume Bunyoni yari afite ijambo rikomeye haba muri politike no mu nzego z'umutekano kuko yanayoboye polisi y'u Burundi ahabwa ipeti rya general. Ubafungiye muri gereza nkuru ya Gitega aho yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, gushaka kwica umukuru w'igihugu no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tuve mu Burundi dukomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yemeje ko yafashe Katale yagenzurwaga na FDLR. Umutwe twaje intwaro M23 wemeje ko wafashe agace ka Katale gaherereye muri teritwari ya Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kari kamaze igihe kinini kagenzurwa na FDLR. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yagize ati Katale iherereye muri Masisi iri guhumeka umwuka wo kubohorwa. Umwanzi yahombye byinshi, intwaro nyinshi n'amasasu byafashwe n'intare za Sarambwe. Manzinga Lambewiri, umuyobozi ushinzwe diaspora muri M23, yatangaje ko ubwo abo barwanyi bafataga Katale FDLR yirukanse. Katale yafashwe ku munsi w'ejo nyuma y'imirwano ikomeye hanganishije abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ririmo na FDLR. Juvenal Munubo, umudepite uhagarariye Masisi mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, yatangaje ko ahangayikishijwe n'ifatwa rya Katale kuko riganisha ku ifatwa rya centre y'ubucuruzi ya Masisi. Yasabye ihuriro ry'ingabo za leta gukora ibishoboka byose rikayisubiza. Abarwanyi M23 bafashe Katale nyuma y'ibitero bagabweho n'ihuriro ry'ingabo za leta mu birindiro byabo birimo Kahira na Buhimba muri groupement ya Bashari muri Masisi. Ni M23 rero yanemeje ko yisha abasirikare benshi ba FARDC. Umutwe wa M23 watangaje ko kuwa gatanu waraye wisha abasirikare benshi bari bagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano yasize wigarura agace ka Katale muri teritwari ya Masisi. Umuvugizi w'ishami rya gisirikare muri uriya mutwe Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko usibye kwivugana ingabo nyinshi za leta banafashe intwaro nyinshi umwanzi yataye. Wiringoma ntigize atangaza umubare nyawo w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 yishe, gusa makuru ikinyamakuru bwiza gifite ngo nuko nko mu mirwano yo kuwa kane uyu mutwe yishe abasirikare 135 bari bagize ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa barimo ba colonel babiri ba FDLR. Usibye Katare, M23 yanigaruriye agace ka Kasheberi kari gasanzwe ari amatwara akomeye ya FDLR, dore ko usibye kukageramo ibirindiro bya gisirikare uyu mutwe nagafitemo ibikorwa remezo birimo n'amashuri makuru. Dukomereze mu murwa mukuru Kinshasa abasirikare bisha abapolisi babiri bapfa mabandi. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu bikorwa byiswe Operation Ndobo byo kurwanya amabandi mu mujyi wa Kinshasa bishe barasha abapolisi babiri. Abatuye muri uyu mujyi batangaje ko uguhangana hagati y'abasirikare n'abapolisi kumaze iminsi kuko impande zombi zitumvikana ku buryo amabandi afatwamo. Merveille Temene utuye mu gace ka Kisenso yatangarije ikinyamakuru Actualité ko akenshi bumva abasirikare n'abapolisi barasana ndetse ngo bamwe byabateye ubwoba ku buryo iyo bwije bajya kurara mu ngo za bene wabo kuri y'urusaku rw'amasasu. Kwiraswa ry'abapolisi Temene yagize ati abapolisi bashakaga kubanza kubahata ibibazo babaza amabandi. FARDC irasaba abapolisi babiri bahise bapfa. Abaturage bavuga ko imwe mu mpamvu zituma habaho kuguhangana ari ukuba abasirikare bagerageza gukumira abapolisi bafunga abaturage bashingiye ku mpamvu zitumvikana zirimo ubuzererezi. Hari uwagize ati abasirikare bari kubuza abapolisi bamunzwe na ruswa kwambura abantu nijoro, bafunga abantu babashinja ubuzererezi, icyaha kiri mu mitwe yabo gusa. Iyi Operation Ndobo yatangiye mu mwaka ushize hagamijwe kurwanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bw'umutwe w'insoresore wa Kuruna wiganjemo abatagira akazi n'ababaswe n'ibiyobyabwenge. Hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Ubushinwa hadutse icyorezo cyandura cyane kurusha COVID-19. Itangazamakuru ry'Ubushinwa ryatangaje ko hari ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi yitwa Human Metapneumovirus cyane cyane mu bana bari munsi y'imyaka 14 bo mu bice by'amajyaruguru. Virusi ya Human Metapneumovirus ishobora kugaragaza ibimenyetso birimo inkorora, umuriro, ibicurane, guhumeka insigane n'ibisebe mu muhogo nk'uko bivugwa n'ikigo Cleveland Clinic. Nubwo umuntu wese ashobora kuyandura, abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakuze barengeje imyaka 65 bafite ibyago byinshi byo kugira uburwayi bukomeye. Ubushinwa bwatangaje ko bwahise bwongera gukurikirana indwara z'ubuhumekero ariko nta raporo zerekana ko hashyizweho ingamba zikaze nk'izakoreshwaga mu guhangana COVID-19 mu 2020. Mu gihe ubwandu bwa Human Pneumovirus buboneka cyane mu mezi y'ubukonje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari izindi virusi nka RSV, coronavirus na gripa zikomeje gukwira cyane muri iki gihe. Ikigo cy'ubugenzuzi bw'indwara muri Amerika Center for Disease Control cyatangaje ko abantu bashobora kwirinda iyi virusi bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune byibura amasegonda 20, bakirinda kwikora mu maso batakarabye ndetse bakirinda guhura n'abantu barwaye. Kugeza ubu nta rukingo rwa Human Pneumovirus rwari rwaboneka, ariko abarwayi benshi bari gukira mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa munsi yaho. Gusa abashobora kugira uburwayi bukomeye bashobora kumara igihe kinini cyane. Human Pneumovirus ni imwe muri virusi zishobora guteza ibibazo bikomeye nk'ubwandu bwa bronchite na bronchiolite cyangwa n'ibihaha. Nubwo bemeze bityo, inzego z'ubuzima mu bihugu bitandukanye zivuga ko iyi virusi nubwo ikwirakwira cyane itaragera ku rwego rw'ibyorezo bikeneye ingamba zidasanzwe. Kwamamaza ku bijyanye n'indwara z'ubuhumekero birakomeje mu gihe abashinzwe ubuzima basaba abantu gukomeza kwitwararika no gukurikiza inama z'isuku no kwirinda. Dukomereze muri Isiraheli, abasirikare b'iki gihugu bakomeje kwiyahura ku rwego rutigeze rubaho mu myaka 13 ishize.
Intambara hagati ya Israeli na Hamas ikomeje gutera ihungabana mu basirikare, aho raporo nshya yerekanye ko kuva intambara yatangira umubare w'abasirikare b'ingabo za Israeli biyahuye umaze kugera kuri 28, akaba ari bwo bwa mbere uyu mubare utumbagiye mu myaka 13 ishize. Igisirikare IDF cyatangaje ko mu 2024 abasirikare bacyo 21 biyambuye ubuzima bavuye kuri 17 bari biyahuye mu 2023, barimo 10 babikoze mbere yo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 muri uwo mwaka wa 2023 ubwo Hamas yagabaga ibitero muri Israeli. Mu 2022 hiyahuye 14 gusa, mu gihe 2021 bari 11. Abarenga kimwe cya kabiri biyambuye ubuzima mu mwaka ushize bari inkera gutabara zari zahamagajwe ku rugamba mu mezi 15 yarashize. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'izamuka ry'abasirikare biyahura, IDF yashyizeho uburyo bwo kubirwanya. Hashyizweho umurongo utishyurwa uzajya ukora amasaha 28 n'umubare w'abaganga b'indwara zo mu mutwe urongerwa kandi bashyirwa henshi hashoboka. Iki gisirikare kandi cyatangaje ko cyafunguye ivuriro rizajya ritanga serivisi zireba abahuye n'ihungabana kubera intambara n'izindi zijyanye n'ingaruka zigera ku basirikare kubera urugamba bari kurwana. Muri rusange IDF itangaza ko kuva yatangira kurwana na Hamas, ingabo zayo 891 zirimo abasirikare n'inkeragutabara bamaze kuhasiga ubuzima, mu gihe abandi 5569 bakomeretse. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho Mike Johnson utavugwaho rumwe yongeye gutorerwa kuyobora inteko ishinga amategeko. James Mike Johnson wo mu ishyaka ry'abarepublikani yongeye gutorerwa kuyobora inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kutavugwaho rumwe. Kandidatire ya Johnson yari isanzwe ishyigikiwe na Donald Trump watorewe kuyobora Amerika, ariko bamwe mu barepublikani ntibamwiyumvagamo bitewe n'uruhare rukomeye yagize mu kwemeza umushinga wa Perezida Joe Biden wo gugisirikare cya Ukraine inkunga. Mbere yuko abagize inteko ishinga amategeko baterana ku nshuro ya mbere nyuma y'amatora yabaye ku itariki ya 5 z'ukwa 11 k'umwaka ushize, bamwe mu barepublikani bari bateguje ko batamutora, ariko ku munsi w'ejo bavuye kwizima baramushyigikira. Iri tora ryari rigoye kuko iyo Johnson abura amajwi y'abarepublikani babiri gusa byari gutuma atsindwa aya matora, kuko abarepublikani bafite imyanya 218 mu nteko, abademokrate bari bunze ubumwe bo bakagira 215. Hakeem Jeffries, umukandida w'abademokrate, we yagize amajwi 215 yose y'abahagarariye ishyaka rye mu nteko ishinga amategeko. Nyuma yo gutsindwa akaba yatangaje ko yiteguye gukorana n'abarepublikani kugira ngo bagere ku ntego rusange. Bivugwa ko Trump yagize uruhare rukomeye mu gutorwa kwa Johnson kuko ngo yagiranye ikiganiro n'abadepite bari bamuteye umugongo, abumvisha ko bakwiye gushyigikira umukandida wabo. Mike Johnson ayobora inteko ishinga amategeko ya Amerika kuva mu kwa 10 kwa 2023 ubwo yasimburaga Kevin Owen McCarthy weguye. Aya makuru tuyasoreze kuri Perezida Zelensky uhamya ko Putin atinya Trump. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Vladimir Putin w'Uburusiya atinya Donald Trump, bityo ko igitinyiro uyu munyamerika afite gishobora kumufasha guhagarika intambara y'ibihugu byombi mu gihe yazaba ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko Trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu tariki ya 5 z'ukwa 11 k'umwaka ushize, yatangaje ko yiteguye guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya binyuze mu biganiro by'amahoro, kandi ngo ashobora kubigeraho mu masaha 28 gusa. Perezida wa Ukraine yagaragaje ko mu byo akundira Trump harimo ko ari umunyapolitiki uhagarara ku ijambo rye ushobora guhagarika iyi ntambara cyangwa agafasha igihugu cyabo kuyihagarika. Yakomeje agira ati, twiteze byinshi kuri Trump, ntekereza ko Putin amufitiye ubwoba, ntekereza ko ari umunyembaraga kandi ntushobora kumenya icyo atekereza, nizera ko ashaka guhagarika iyi ntambara. Perezida wa Ukraine yagaragaje ko igihugu cyabo cyiteguye gushyikirana n'Uburusiya mu gihe cyakwemererwa kwinjira mu muryango wa OTAN kandi ubusugire n'ubwigenge bwacyo bukubahwa. Ni ibintu ari ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin we rudakozwe.